burijo mutahi wanyu naragiro mu Rubindi ndiyo mu Rubindi town council ecyaro kino ekindi mubangira ngo ni Nyakarama niza kuba ni nyongera kumanya details z'urukwata cyareki kandi rizoba tuza kuba nko kunyemerira ngira noreba ndiya hishamba ryo mwana rugogoma niza kuba ninganirana n'umuhinji wo mwani naiza kuba natwemboziye ukuyatandikire kwinga umwani imyaka minje nyumaho kandi turebe umwani no baguhinga bata kaguhingira guganyirwe muki ahanyuma yebyo byona okuhinga umwani binge cash crop abanyayuganda baganyirwemo obwiro bwona nakuba natwemboziye rero tongere kumanya ni bintu ki ebirukwetagisa gukorwa waburyo muhinji wo mwani tuza kuba tuganiraho na plant doctor ari kuza kuba natushobora azimwa handwara izuru kuteganisa abahinji bo mwani nebindi nyamwinji ebe yago eyemerireta abahinji baganyirwe mbata ombintu nkebyo twegiteho omu programage twaza kurgo mu Rubindi tugire kitwashakayo nibajyango mushija natuganda omukanwa akamutahiwe mbwene rizo twaza kuruga Rubindi mureke turige twino muganda kandi eriye mbozi nungi nko kuna nakugambire nibanyeta Edmond a principal farmer tambara nitwe omumbozeji Omwami Innocent twakwakira Sky TV ninye nakira Edmond principal farmer twakwakira ha farm yitu irikumanya ngo byabandi sana organic farm nisangwa mu Nyakarama seru nebisya ward Rubindi Ruhumba town council twakwakira munonga so family ne family farm ni rgamsinje gwa family ka founding ngomsa byaba seasons byaba Mr. byaba season cyoba kujetera byaba and sons yes cyoba kujetera byaba and sons ni byaba and sons okay organic farm so kandi niteke ya founding ni twabana twagitandikiraho tukora hamwe twena as a family we use family land sitakubaganisamo family jo umuzeyi yayiza gitandika bwire ki mukagishanga ho mukuzarwa at family kiya herze kurga akafurikira kuno mwaka gwara kumu urwenda cyanana na mukaga so iza ya establishinga ya guraha so ni to family twagizarwamo so student gikoram negisa family haro kinaki family ine enterprises nyingi munonga majoringa munongo mwani tuinente zamate niturise nkoko niturise nzoki anturise ntingo rutoche ntinga emboga ntinga herbs ebisaka kutambe ndwara narebe choraje kintu kigunuira ndishwa so ntinga ibintu byingi actually in farm mart purpose yes tize mart purpose farm burchimwe cyo kwenda no kisanga ha atije niyo mixed enterprise niye mixed enterprise yo kur kusanga ine projects nyingi kugira ngo hagire yemwe yaterwa hekizubu ubo ina hawo kwirukira yes so mu ruzungu mbageta diversification of economy ninga enterprises kugira ngo tahinga umwana ugonka ubo ine hebindi ni keso umwana gwaya yagire hekizubu ubo ina handa ho kwihentasiyo yes takaza kintu kimwe kikanye cyakari kikarara cyakurebye okay so nico kureba abantu barambara project zitakhoyo so tuine enterprises nyingi kureba kangu twaguma mu market ubire bwona tuine entasiyo yes today basically twenda kusimba makanda akwinga omwani akwani tureba omwani ni cash crop ihangeri waza kureba entasiyo yaryo tureba ngo obuchwekankaga no kugarura higuru nuburga omkwinga omwani omwana ogu atuwanja ngo mwineyo omwana ukwingana cyaha mwine ekazinga hiyo ba mwine mitenga hi twine ekazi kwato muri 8 z'omwani kandi myane yeje ryo mbika bibiri yes tuyihinga robusta coffee kandi tuhinga gundo omwana ogu bakwita arabica ninga sinje bakumanyanka nasaranda so nasaranda nayo ner mu types ibiri twine mu bugisu type iba kwita yergon type yentu ine muna nasaranda eje yakahakira eyira yasanjiriho baswe nkuru bitu nabandi nasaranda yabugisu nane yakune yito yaburijo nizahukana zitanoze manyota kandi nizahukana yeje yabugisu nine hama papa mahango kandi tekukira kutahuma papa bwinji kusanga no bwanarra kandi yaramu hagufu
kandi eje yita yireta aho yasangirweho yarigiri Ethiopia yone kore kithango kiringwa cyo kutemba no kutemba kithango ate cyo kiri nyuma yawo ne kitu ningane cyabugiso ejiwe ne chika cha robusta ejiner robusta okay so nanka nasaranda na bugisunu yezo kubanoza kora ashweka cha fame ndizo hora arambure so ekikuma insangu robusta yo tuine chika kimwe robusta no babye bukavyingi abo kubamba baziraining sazine rain one kuzana rain ya mwendo kuba kubamba zemesa then zo ziryo mbeka kuri giro kuza kubamba mbazemesa then tuyino gundo mwana kuba kweta corona yunyo ragihure ngo corona corona robusta amwe bakamba gweta corona abamwe bakamba gweta corona yati ejo corona yejo nubagihinga kurgumu umutaje no saraka tajaka immediately ukateka ho homonzi kahikankareta chi emizi neje bakweta corona cutting so no tema no sarach taji uteka ho homonzi chikanchukora niyo bakweta corona robusta yejo nene kora kurgum bitaji itakurga munzo ma direct corona na yiryaho ne chike kintu nacyo kijya ne chike kintu ngo cha robusta ne chike kintu cha robusta ngo kacho ncho bakirigere mbakiha kitaji direct kitakurga munzo so to yo corona tubakwiha corona bane yatubakwiha munzo tubakwiha seeds abo kuba mwani ko atwana nda kubyara umwani wenda no byaro gwenzu mankeje yo kureba ugita beder gama akasugu kandi ugundo muringo ninyiza nsaraka katajaka nkateka ho routing homoni kahikanka kura ejo niyo miringo aka yaka katajaka nkoba kweta corona cutting no temaka yo kasarana makanchi ukano katomo homonizi no katuritinga jo mchemba yawe kargamo umwani tutandikira had nasare bed now twatandika tuta nasare bed twagiorganizinga tuta kureba ngo twagihame birabo we bare munonga kuza kufuna umwana umurungi no choke mbubo nico kimwe no mbindi byona ekikuru no kubanza kumanya embiboneha noza kubyara mbubo shiyo mwani warebera umwana gukusa washira famu ukamanya ninku byara ki kitari cyo jya noza kureba umwana gw'abandi ukagubyara so aha tutandikira kuchoke mbubo turonde bitabo kubantu mumanye performance yabyo tumangwe cyo kitincheraje tufune mbubo zabyo guhisize tugusagurga menzo mankezi nkego izo zo kureba then hati tuguteka bed twahiza gwanuka tuguta bed ya myeze ebiri ngo bagwatandikire kumera myeze ebiri ngo bagwatandikire bed numfaganaga haho bed no koraka bed kawe karunje o mixinga ita karunje o mixinga mu birzo wemiti uteka mu maniwa yente so ukoraka bed karunje kandi ukaswangira binyanse ugumana ukiter ram kuko remyani ya tanka kumera so hat stabrita kertu kutombuvira ngo kubano ore haro munasari bed numutameri takeria black iri kwiragura nastamita keria braka bakweta rom soy rose wanzia mumaniwa uteka na kasenyi akashenyi nakakaria kachi akasenyi kanka yambaho kugira ngo amizi garamwe muje mwen gatatera bamo abukuba wabukora itaka byonka banke byondo bibumba no banke byonda amizi gatera ma umwana guma so nico tukora resezo 2 to 1 to 1 ecweka biri byitaka rwiragura ecweka chumwe cha maniwa ecweka chumwe cha kasenyi tutaburita kero tukuteka murombu vera hwana uromwana gukura yes omushenyo kutomwita keriyo no kwenda creating a space omwitaka ngo amizi gatashuta mama ya resoni patko zibenzere kam nico tukutera mu musenyo dene tukutera mu maniwa no kugira ngo ruberyine ojimu umwana gurakikura ombedejo kutukurga bedo umwani gwasiyama papa anatano nugubaguriye aha stage yo gukora ki yo kugubyara abo kubamba gwetaga kugubyara aho mbabarije gutwara bakaza kubyara amyeze 5 nugubaguyina nerye myeze nkena imyezena ubagwasya amapapa ngahi amapapa anatano atahugurire ready kurugomu bed kurugomu bed
bakagutwara kubatimbira ibyina byawe ukabyara umwani ukatanka kurebera umwani kwenda ngo uheme cyo mugaso. Yes. Ekina cyago twakitimba tuta spacing ntubanza twatamuki ntumaragaje gutamakati. Apana. Umwani gwine standard yo kutimba. Ino ine guhereza foundation. No timba futi ibira ahari ibiri. Umurubazu ibiri na n'uburingo ibiri. Ekitukore ejo njye ntwenda umwana abo kuba n'ubwo butwire. Iyo mwana ubwo butwire dumuntu wagubyara hati na mwizukuru wawe nana kuryo. So kandi twenda ngo karane yabashwe kuri ito nate bitubaho tubaho tushoro. Yoro murya sente. So hatko guhereza foundation na ahigura abe nguriro mu kintu omwe kandi gukorodinga mizi kuba ngwatajya mizi. So abantu abinja bahinja yemba koresa umuntu omwe najya nyoti nyine bwireza naraba munakahoro nacho mutanacho. Azicho ne kintu kibi kakuzwa umusano mwana gurakakoma urogwa we ngomo yebuza se gwanje kantu goma gobana kagutakoma ngo bagutine foundation ngo bagutine musingi. Mweno mwana ekitira mali myaka 20 kino kuba cyabwirwe je munonga. Na ninzu y'obuhangazi no ine kugiherezo musingi wakano byara mutwe butine future yona nico kimwe so twabyara tuta wahiza kugiye kutimbe kina cyabo cyafuti birari ibiri. So nutu ece kina no ine kuteka mu maniwa amasa ibafemwe yamasa ugitabara na nitaka ikintu kigaza konkoreba kangu tukizura mu wakisiringa usigama kantu karinka kabafu kakina. Hatwo kuba no ubyara mu mwana gwawe rwagataho. So yakakina kagumanka kwata jamizi umwana ukuraje. Yes. Toka chikora searing kujanga mizi unoteka mukakavu kaki tinje nkena jante kino kigaza de no chikora karinkorreba china to kuchikorote de ngo chikore nkeje chitura noteka hakabafu kaki de no mwana guma akakina kagumanka kuraje nkareta mizi nkagahordinga kagakwata je munonga. So niyo science ya aho. So kokurgaho hato mwana watanika gureberera mwana gureberera nko mwana. So aho no gumana urabya munga kafatara izo organic za mizi. Wara hagira munga kakoko karaba mu urabya ma kabazi uko kwito bukoko. Yes. Mwana gwa mwaka gumwe ne chweka hata aho ntukore kintu kiba kweto kwinika. Hako bantu watandika kukura hati magwa atandika kukura gurinka amazu gwa kushikoma mazu hata aho gwaheza kushika amazu no tandika kugwinika uyinikamo utoterera nkahare nkondo uyinikaho kugira ngo gumwana gurete ki ebitaje bindi nkabana abo bantu bandi kitaje iki cyo mwana kibe kine ebitebe bina ebitaje uyinikire side edge uyinikire side edge. So hata mwana gwahika stage y'amazu nubwo okugwinika ubunkurane bagusibeberere bagutozo kuno niceje kigenderwa abo kuba wagureka gakora guri nko murongoti nugwiza kutegana so umukusoroma kandi tugurayereje tugurayereje. So niyo injo kusoroma nugubaguriye higuru muno murenga kuri kamutembi iguru shangano uronda madara ningo jera sananyo nchitemi utikanchitemi nchisoromera hanza tusangana no sisa. So konga ko bagwinikirege buri kintu cyona kibashiriyo buteka okufuhira ryo buteka wagwina kahendeka. So no HT no ine direction yo kutozamo mubanzo ushireba okukimezere chachimerire side edge ukora opposite urukwinikira side ndizo tikikahendeka no bakushijuruta. Omwana ni tutandika guriya makasente haho hubwire buri kwingana ki imyaka 2 necweka ejo nurubosta nurubosta na nkegiriye ndijo ne nasarandeje yanye nkuru eje yasangiro he yakahakira yone yerra myaka 3 kandi yabugisu myaka 2 y'amano watanishire kurya. Myaka 2 no watanishire kurya nayo ne yarakakwera. So mwe no muhingi wo mwani emyaka ye 3 naryo musente buzuma natakibuza byenyuma kugwarenga aho gwareberwa guta ako mwana gurumo kwitira gurume bintu bingi hati actually na spacing ekitaha kindi robusta
robusta ntekaho futi 10 akurga kitikuza kindi futi 10 futi 10 so then nasaranda ntukora futi 8 then eje abugisu nshira gukora futi 6 abo kuba yote kukura munonga kugira ngo izanza muzete nibikora kiriye kike kiringanire konga kikutaha imyano yo mugaso myinje munonga tikutagira konka buruka taja ko kuba karunga karumwani kandi uguruho mbwinje so kikusinge kutagira nece kitu cya robusta na nasarande yira nzozo kusinga yo kutagira so nicyo tukora futi 10 kwenda ngo guhe space so omukwini kwaho no chubani chimayisangu akuba nda nebigaraka bikimukiramu ushanga abantu mun bitira iki kireke nibambagenderera ki ati yo mwana koko reba gwaza mu ekiruma cyamani no ine gwitira mebitaje byine mugaso abako byahiza kuba byinji nibiza kurira ebirisa byo mwana kandi ikindi kaguza mu mwiruma bisereka mu tukoko so iki kubantu yitira ntubantu yenda tsare mebitaje byine mu mugaso tuhereze space right kasana kabenga tera muji kakutera jo mwana kandi mwe bitaje mbabyine mu mugaso nibirira bisa ebirisa so hata nicyo twitara twitara mwani iyo bakwita pruning omukuguhinga no mukukuza kona go tugugira tugubanke bindi bihingwa tugwenda gufuhirira ubukoko tugwenda gukora ki mwene mazumano bangu yenda gufuhirira mwine ndwara zitari zimwe na zimwe na n'ubukoko twenda hendereye mu 2-3 zona twenda tuzimanye kandi ndwara umuntu akagira kukata kujetegereza we bare munonga uruporant doctor manyata abantu no expectinga kumanye kubategana we bare ninza kutanishira ndwara iba kweta coffee bear disease jine ndwara y'umwana kwa oruzuma rw'umwana ukizoza kuborya hore baside yemwe yasya yababuka rwasya rutakezere urarwababuka so ejo nubagita coffee bear disease kandi nembazi ya yero yo kugitamba netambwa ki ntukorisa mbazi nkazaguru hamwe na Vesta XL ufuhirire mwana ngwa weje coffee bear disease oba wagitarubazo wagifihirire kirhas area stage ki immediately wahiza kwa identifying ndware ejo bubonero nagambira wari umwana ngwa gwatanka kusiyorubazo rumwe gutakeziri gwatanka koragaragara ugufuhira so tuyine ndware ndizo nangu yero common kandi yegeri nkasirima abo kubasto akagifunire mbazi bagita coffee bacteria wirt yone kwa burya hora yakwate cyona cyayuma niyeje yo mize biteka bihezaho nangu bakamba gita tadura ngo tarawahinga umwani bigwaguriye gwishika cya robusta katanka kutera abantu tumsawe nyum Tanzania ako ide ndwara ne basawize kutahira so bakagita tadura abanyankore no bagikubizizi ineryo kunka yito mu ruzungu mu rurimi rwito rw'abasaho tugita coffee bacteria wirt irinka banana bacteria wirt wayo bare munonga zona ni BBW una seze tuzakorone zibeze twitira zezo zenyi so ejo konka no ine kwerinda munonga wa identifying kitokara mucyarwara ico cikureho kana neshindi kubyara ebikabye mwana resistant ngebunani nkore kazakora no cuttings nindi tibukwatwa ndware yes nibasa kuzukwata konka ni resistant tibukoraka kuzukwatwa nebirwana nazo kutkurgaho nkutwara abukoko so umwana gwine mu obukoko mu kutahirire butaji ukaboryaho karaka taji nukoma nkaka kacho mu mutwe nkoma so harho endwara mbagita coffee twig boara yun kataho mukataja akakoko kafumura mu munda katanka katera muturi nakanyogori ntuba turingo tunyogoro twiragura kataha mukatera mama huri minjo cyo boryaho reki taji ncomo kwatohora cyaka koboka ejo bagita coffee twig boara nishara kwato butaje bw'umwani kandi ntugirwana sane mbazi systemic munka strike tuyine ubukoko bwingi tuyine mu busisi tuyine mu bukoko bundo bwo kube burinke bizita n'uburyo wakwata umwana ngo usanga ingaro zona nziza honke bizita so indwara mbazita za white wax scales so izo zona ndurine kuzurwana so kafuire mbazita rimwe na rimwe white wax scales ibe biko babirinka kiti bukwera bukwera so
nibikwata omwani kandi botagufuhirire no fuhira chebyo ijo no fukorese mbazero munka zatafuga ufuhiraho ebizitabirko hati unka plant doctor je mbazi yono jina ije mbazi yona buzuma njino mwirwaro ryanje winirwaro yebihingo rinka ibera ryaho mtown rindi town kanso no kurabaho rebe ebihingo hati bitangiye kutunga amarwaro ushanga iryaho naryo obukiro nubwo hati amarwaro tuyine amarwaro asatu tuyine amarwaro gabantu human hospitals tuyine veterinary kandi tuyine na plant geminyamisho hamwe na plant hako ebintu yono kuna bigambira byina magara yehede mondo ko kubo yinaka akabuzuka okarakarwara kanyangara kafu kasasa nawo muntu nico cyumwa ko bahingira umwana ubwe no hako bana hentasi yarangoma nawe nastama hansarra so nico twizire namarwara rago so wajanga irwaro rya urubindi ntukurabayo zokurabayo no reba baryeta bata no ryeta by'abana sana zifamu clinic so ejeme bazema yiwatu gambira tuyino kugireba namiso no kugirebera namiso so nyowe nkanye nkaparado doctor umuhinja kufune kizugu indwara nacho agizingo mukavira jindete rambuza doctor ejineha ako nyoni nkorecho bakweta diagnosis diagnosing indwara wandetera sample kwate kiti cyo mwana kito laboratory ndebe ndwara neha nkomba zo gurgwe tibiro byo kuragurre cyo atare byo kuragurra ubyo kupaza nyabuko biko kuzomirwa ro muntu nubajyango mbe muyehesagamo nini bakomba zo gurgwe aza niyo nsobete betu ino mikuhinga yoshikano yirukano uzomirwa ro tumumpo mbazi utabanze na kubuza nuguha tokamanyire ndwara kambaki abahinji n'abalisa binji noreba ngo kintu kikwatirine actually ni kintu cyo rukumanyiwe nka plant doctor you have been in the field orebera abahinji ni challenge cye yibine abihingwa byabo iba kusingayo kusinge kubateganisa kandi iba kutwara for granted ensonge ko bateganisa kana hateshigo ni abateganisa mazuma no kubura ubuhereza ubu bari abahinje batakafunira ubuhereza kubasa kuyebuza hamageza garugo bakamanya cyenyine cyo bakubasa koresa so mbakoresa amageza gabo nibesaramu kandi okwesaramu n'ekintu kibi abakuba no hendera otomire turayande era n'ensonga mbe munonga kumaraga jezesa okagezesa iyo tunyuka nkoresha ninza kureba kuko waza kukoresha nje basa kurugamo buzubu bw'amani ujyo sanga watero mbazo gutarugwe gwasise kingwa cyawe forever and ever iyo niyo nsonga mpango munonga yindebero mbahinga bino kwebuza aha bakugu before batakigizere cyo bakora utine cyo wakoze actually okuhingo takagira kuhingo semye kuboyine plan clear plan yo kuza kukoresa kurwo muhango nicho kurebera umuntu yaza kombe kenzo nabanza afuna plan atsi abwacho omusiri wanoza kwingora toche kandi utakwenda ku planning utine plan osemye kuboyine plan implementation plan yo rakorese kurebera rutocho rwe mpaka hora shikenga hi akugira icyo hihamo korana aba engineer bona bo bamazu bashi burikintu cyo na jine specialist muntu naine plan yamanya tinza kurga musinge nzaha izina finished product yenzu nico cyo mwana nitungwa gurukarya usemye kuboyo yaburza abakugu makakobwenje burubwe kurga ko ratimbe kina mpaka uko rize kusarure ikingwa cyawe wajangu umuguruso watandikire gifamba mweta byabashija Francis yes reka tuzo mukahumuro twarwo mukahumuraka ninza kwegita ho mushijogwe agire mbozi yatereza no kuyatandikire kiroto kureta famu ejo mucyange y'ikirugogoma rero twaheza ntuzagaruka twegitoho turukongera ibintu bikwatirina na organic fertilizer tuongere kumanya kutwakubasa kuzo mu kwingoku hine birisa ebitwetaga kongera mu mataka gito tukatunga entasya webale munonga kandi no buhinji no bulisa program nabanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinji atakwata mu itaka ndiyo ninganira na nabahango akuhinga omwani kandi nabantu bamana munonga niza kwegitwaho omugurusi byabashija na izaba natuhereze mbozi okuyatandikire kuhinga omwani
icyo kiroto kikamwizamu kita kucyahereze kumwijamu yatandikata kushanga hata inifamu rugogoma teri yemwe nangwa no famu zirengiri ibiri zo mwana nangwa n'ibindi byone biri kurataho kandi akagaruka akazu mu kintu cya value addition abo kuba ninde bo mwana no bagongeraho nankani bagongeraho value oshanga nibagitaho ibindi bintu kushanga ngo nibagwiye amato nibanywana kofi nakora n'ibindi bintu omukichweke chikorataho twegiteho tumulete mpora tugire mboze nawe itwabasa kukwisyaho kuwa kuboryo ko mwe niyo wasa kurara watunga inspiration twegito muchweka ekirukurataho Sky TV irakari abantu konga shunze kanibo kirakweshongora totera yo kamu icyenda ngo nywe kabiriti icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'ubwira waba kurungi amagara gonda waba kabiriti icyenda ngo nywe kabiriti kabiriti energy drink ora kacunchumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abayenda kushubura karyo maduka no ma supermarkets gono mwihanga eresime yazuru umushanje 5 9 n'ibiri anani 5 imwe abavuji ba boda nimwe bari kuvuga za piki lebo mugisha gwabashanga hano reka mbanjurire abatike motorcycles limited abone baguza kandi bashubuza za piki ensyatuku ahabwo buherezo bwa roni uri kushashura mporo tire karingobe na wayina nogura hari kashi bakwinira za spare parts zona eziri original beneho garajya barakanikira za piki zabo bagarura piki yawe busya bashanja hari ibiri opposite na Global Petrol Station amhando gwaza Kampala nari bateresime yazuru umushanje 5 12 3 8 nange yazuru 3 12 15 kaga na 8 ababoda rugaha kwanjura ozaha kweyanjurira olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika kyenva mmonaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Water, please. Can I play with Momo? No. Hey, can I play with Momo? Here's our merchant. Oh, very good. 7 mega? 20. Can I play with Momo? Unfortunately, no. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I play with Momo? Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Sky TV irakari abantu. Omugurusi nakwakira kandi nakushemerwa a Sky TV abantu abaliyo bakureba banzo bahereze ndamuzi bari kunyakira nyenda kwakira ubona bari kundeba TV Sky TV mwe bari ni mukuba umurono muri kureba nyewe banyeta byabasiza Francis ni sango musereje ya Nyakarama ward yabsya kana town council ya Rubindi Ruhumba Mbara district kun turi Mbara haro yego turi Mbara najya mutwaja mukino no turi yego okay abantu bari bakureba barebe imyaka bebuza umuzeyo gomwani kwinga
ikintu kata kwenda kukiruga mutugambiro izotandika bwire kikuzo mu kwinga omwani mwene yo kwenda kugambira okwinga omwani no kubuzarwa nkatandika kwinga omwani nkiri muto ha myaka yobuto ndi kusoma karasi ya kana ya primary ni mpeza nira munonga omwaka gwa 1995 ni nzo mu secondary omwaka gwa 1999 omwana gwanje gwatanje kusoza empia nizo zampiriye mu secondary okuihobo ekingwa ky'omwani kyambera kikuru na ninsoma za haya na handi nyonka ndi omugiga ukasoma kwikanke cyakanga nkasoma na heza za haya na kandi ubwiro bwe mahaye kerye muntu mwana we tukaturi abamani natukirya abamani nakamana uruzungu rwo gamba nashobe nagambo nimbasagambe bgambo rukumbye ruzungu oye munga kimwe cyo rukumanya so watandika kwinga omwana gwawe natandika kwinga omwana gwanka omwaka gwankaga nena obenkani instituro muri Ibanda district y'Ibanda Ibanda wito ifa nona birende nona furikine nyiza omugombore yarukiri umparishe amabono omuruko gwa Katembe nona furikire nkizaha omwaka gwa 1998 na mukaga nwe naguri kibanze iki abandi abankogo omwana wano reba hakabata kazirwe ngizeho nabana bashatwaha aba bandi abana bakazarwa kuna kiromu cyange iki ngasanga abantu batakunda kwinga omwana batagufa nanyira abanza gayaga yaramutse abantu kabatakwinga omwana ingire konko biro bw'abantu bari yaho bari relaxed batafiye bahinga byabo bayende bihimba nango n'intoke zikazurumu omwana batagufa munonga najya ntumwana kandi ngo gwambisizeho kurga kare kona hati naza gureka ninze natandika kwinga omwana nambe ne gifamu y'umwana iki ebye bitebyo rukureba nkabyara umwaka gwa 1999 ejo niyo karugaho byona cyenda na nishambe ryoko buserera karuga irikarugo ko yahamba ibintu byo nabandi sebye bitebyo rukureba okuyobwe natandika kwinga omwani natandika kora records kunabiri nsoroma mpandika namwe wenda kureba records zo mwana ugunzo hwize okuruga cyenda na musanzo natandika kusoroma nzina yes no manyisango mukubika records or number 1 tubakumbuzaho ece kintu nchiyamba muhinji kubana handike bitabo byakamanya nchikuyamba munonga abokabura umwaka nkabangeransa mayanto mwako guhire nyire muzi hatoguni hamuzinga hi kandi okukaguzigira mu sente nje habiriho ki ndandika kureba researchinga kumanto umwe cyanda kikantera manto ubundi hakaba weki nartinda fuhirireje hati nyongera mani ne myaka cyo yokujuka iwabiro soroma nkensha onyingi zikazi bankazinga yo moteji season mwenu yonga soroma zo mwana nyingi nko mwaka gwa 10 nk'enkumi ibiri nebiromo kandi soroma mwana mwinje munonga akayiza nazaroreze kupakirira konka gani gure sente nje munonga kuregura sinje bibi wirobwe ebeye kerya hansi munonga kuri yaberya yiguro kabiro bijodoro ayibambe wakarimambuza se nati ni nsoromo mwana mwinji konka abo kugira ngo nsangirwe nyina abana bingi bakiriyo mu isomero bakutware sente nyingi munonga bari mu secondary bari mu institutions konka ze sente ni nsungu kurwo mwana omwana nugo gwareterire n'abana bawo bashoma munonga namwe no bamwa ugwanu interview ngogo doctor akasoma ibyo buhingi doctor we byo buhingi mwenu wakakore cyo mwana kimuruma ayibambe bona banje manya ayinona mukuru we ne secondary school teacher kana ine degree na wakasoma ibyo bya agriculture nawe nasomesa agriculture okay hato kwinga umwana uko kushangira wanogeranisa n'ibindi bihingwa noreba nugura ku sentasya no manyito abayiminyeto yati twine kugunusereza mweno mwani nyowe omwani ngahinge bikabibiri gona tukwerera hamwe kunko bana heza robusta gorogunde chike cha kabire cha nasaranda gutahamo so obwire bwone all the time I'm harvesting namuko akureba rebo huribore tukora gwisize yo ni nsoro pungo rugom umukwezi kwa kasatu inzo munasaranda nyoni mpiki ngo riya round haru kwemera obwire bwana ni bandi musoro so oyine bikabinji nibikuyamba kugira ngo buri kikacho mwana inchero mu season yasho aha so buri season no ino mwana buri season imbanyi no mwana
tinkusitama ngo tinkusoroma kundi ahezwogo hato kwezi kwikumi twakuzo mu 12 nza kusoroma ngo 12 nsoroma ko kubanza okwa kabiri okwa kasatu nzo munasarana nsoroma kwa kasatu okwa kana okwa katanu ngariko mu rubosta no obwo bwigo bukiri buto bona none atobone season ndi ejini season okwa katanu so mwaka gone nsoroma ko kwa musanzu kwa munana okwa mwena ngariko munasarana yagarshe yahisi so all the year round I'm picking coffee ninyenda kumanya obwire bwo mazoro mwana experience oyine cyango obugine mu kugumirwa cyo kuteganisa bwo kurumu omukashi kurope cya kuba niturebe ihanga mbagirangu economy yariyo amani gari hamwani konko muhinji wo mwani echo akiganyirwemo omuhinji wo mwana akaba akiganyirwemo konga kirebuka government erafira aha mwana ugo aha muhinji wo mwani abo kuba nkemihendo yo mwani government tene cyo kugigambo ekature kuraba abasubuze be determining prices bachenda kuja ngo tugusare tugutahansi bagutahansi to nicoraga kamane ngwenda kurata mate konkati ndebera government yatandika kugumanya itanje kugambera ukuyagarika itagambera konkati kwetanje kugambera ncorekana iza kutamu mukono muhango umuntu tuganyirwa yes so mwenu tushabe munonga turebe cyera tugambere munonga tusabe munonga kunu yabahingi sa agriculture officers district bici bonu babayamba barani mwe ninga kunu yani bende buryo mari umuke abahingi satubine omagomboro mu town council tubine mu baro ntubareba konka umukureka wanu umwende n'uyo kumwita weta kuruho wena za nkagombora mana girata abahingi muri yo komaho cyangwa kusanga muri yo bazumbya nikacena kaci okabeno shaba bakora iki iyo ngo muhinjo kabeno shaba government kinteke cyongere mamaneta nkabeni nsaba government abakozi bayo ba government abanyamagombora na town councils ebate mu mwana bashikom byaro mbahinji babeje se kisemere gukorwa baza ground barebe nsongezi byo mbahinji kandi ngabeni nsaba na government ngo erebe ngo na munonge cyo kingo cyo mwana ekiri international nkiza hero yakitera uburyo twatunga munka bikutiyamba nk'ebigimusa nebindi twabasa gukora umwana ogwaza mutindo murungi cyo nakwe nisaba government irike kubanagira no byakubebuka byo mwana birungi nabye birete nabye turetere ebitusomese abatakumya bamanye ekundi sabani abantu kingwa cyo mwana rero economy base kutungu yes so mwene experience cyo ine omwana ngwetaga ndeberera ki omwani yurimo wo gutwira mahati yor kafuru atomwani ngo no gureba gukize myaka 30 abukana gamunga gubyara cyenda nena tuguriye mu myaka 3 no kurenga omwani wa omukubanza rwo kubandweta agendebera yamani gwagukira muto kurangwa mwata tugwakuriramu kureba ngo wagutamwe birisa kongo jemyane yakuzire kandi ndebera yansi netari yamani okwechkweta agwo mu ryo gwakuzire chitago gufuhira na za fertilizers na nembazi yo kwitobko so ino kuba ine fertilizer kabangira ngo aha mu ine fertilizer bo barasebo muzeyi bayisунara nangwa ngambera unukora fertilizer yo kandi jo yo science mwe na fama ndukora fertilizer mart organic fertilizer yekurebera ibihingwa byona kandi rimwe birisa byona ebyaburikika ebikurebera ibihingwa byona obo mwani oba bebchori oba bebihimba oba busaza oba rutoki fertilizer ne korwa fama ninjira factory ya niyo nagirebo mu ndaho iwagirebo ni yejo ntugikora fertilizer muzeyi no gikora muri ki fertilizer kunora jeje kuna agitanikire nkabanza kugura ninjikora mbihingwa nano mu nkari enkari nkabanza kugigura sema yomme abanza kugigura sema yomme ogenda shema ovuge gari yawe mani gachifuba ningo temba kapishika oza kugura enkari munonga nkanye nyine pisi zanja imvuga piki yanje nye nanza kuri nari interese umubara abinkoragana nabo bagitara piki bagendetera ngitaburo mbihingwe bindi plants nkora fertilizer nyine kingwa ni nshinga kiriyo mizi baceta Acadian seaweed nyine kizaba canje nkacingamu inchiya mu kitaburo mu nkaromwe nkora fertilizer HT kacha yiguru
fertilizer jo nahereze kugihereza abana banje abagitwire umukampara mu ntebe bajebire basanye ngo it is one of the best fertilizers in the world. Narebo ine nara insinzi. Farm je registered. Abukore bebiturukora n'ibintu by'amani kandi bikuru. Tukajahandikisha mu government ngo ni document manywa mu Uganda. Turi almost international now. Yes. Ukareba ngo itaka ryo ndiho amerwezo kugira ngo tongere mamani ecyakutiro mu kujya tukanyongere gukora fertilizer. Cyantiro mu gukora fertilizer. Nkarangwe bihingwa itaka rya hati. Nikira kuha mu rwezo. Narango tatire mu rwezo. Tukuya mu cyango. Kandi natandika gura fertilizer ngani njigura hafu amangu giye handi. Kandi njihibanda. Mpabana banje abesente bajya bagipakira mu motoka bagirita bagisiya. Konga kunari bakirye cyo kusera. Kunari ngo cyo gura fertilizer cyabe cyamani. Abo kusoma na technologies no kuza internet nebindi. Nasa kinga nare ngo nimbasa kora fertilizer yanjye. Kandi nasanga fertilizer yanjye indukora yo muhinji. Ninza kore nunji. Abako nibe ndio muhinji ndikuza kugiye kozeseza. Nabahinje bagenzi banje babona kuganyirwa. So mweno ko utari gukora ngo ni business okano ukora kuganyirwamo na nabandi bashangana bo babasa kuganyirwaho. Egenerwa cyakiri cyo gukora ngunganyirwemo. Rero bagenzi banje bandebereho baganyirwamo. Ubu atfatarize giyagira market negurwa abantu bingi tekigurwa bibyuke byonga. Nibargashema bargabshenyi barganyabusozi bargankai naza bakirize byirkana bambe namwe ni singiro nibizane motoka bapace byirkana bagitwara isingiro. Muzayi no shoza fertilizer kwingana cha. Fertilizer ni nko mukwezi nimbasa ntirigera time of the year. Arobwira ngani soza nyingi kandi arobwira ngani soza. Umbwiro w'icanda cyakiro kinji neta kusohora mnonga. Abwo okugira ngo bwiro bw'icanda abantu nabo batakfuhirira mnonga. Nibafuhirira nke enzura ya netandika nanga yaberwa gati. Kandi fertilizer jiweza kufuhirira nko mababi gomani ngongo. Umunda chiki 10 yatahire mwaboko it is foria. Ne koroma babyote ko yote kora munanka. Ne sumo mshomwanera bo mababi. Umunda chiki 5 ne 10 ya ikitinyiba. Kandi umusandibiri. Ekino byakwa nkitukuzibo wa wachwiri. Umusandibiri no warakiragwire uko abanyangore bakweto kuziga. Njiba cyazigira. Organic. It is organic. Yes. Namwe n'abazungu bagireba. Twatwitira marketing ko mukampara abazungu bagireba orana bacundo mutwe orabikeza baje ngo yes abagabo organic nibyo bakunda twaza kuruga abantu no kubaha nesimu ya muzeyi bantu bagume bize kuno barebe fertilizer barebe innovation bon bakwiza nabakurga Nigeria nkayibona barebera internet barebera farm age abantu bariyo babona nendwara zemyani kandi fertilizer ya ba Dr. Mbina bariyo mufamu nibizana babaherezo bahabuzini batwara fertilizer bakora ibintu byabyo none gutana umwana ngonga buri kingwa cyo. Yes. Post harvest management. Yes. Omwana ogungwetaga gusarurwe gutano shoroma mwana ikino gushoroma utakushya ngo noro mwana guhita nago gutanikire kugira ubuziba butari bwensi yona ahabwe misoromere nemyandikire mwenu omwana ogugwara bosta gona mweno mwana urajya gusoroma umwana oguhisize gona guhwireyo hangoreka kangusoroma hanguterangaraho gurebe oguhisize gutukura ogugurume kwiraga cykwende ogusoroma cyeno soroma ogutukura nko ogure wagureba umwana okutukura nko oguwe ngo wasoroma ogwanike kandi ogwanika ntundu bare utakutomu itaka kagura kunarebo yanikira ntundu bara wazire babiri kandi kababa bariyo bagureba baryo akusara babiri bareba TV bariyo bagureba ntundu bare waziro mu kibuga zone zisese twiremya ne yanukwa umwana itugwanika hitaka ntugure ntundu bare tugwanika ntundu bare abo kuba nugomaje takuza muri ibare takuza mu itaka nanangwa no mukwanura no yanura jogiro tentundu bare ya umwana uzingo biko tumunsawo barana be kitongore cha UCDN no bantu bashomesa abantu akwani ko mwani abutimba tundu bare nkebyo nabake kuguto mu itaka nababishomesa bakomagamba konga tubiri buhezo bakutereza bakayeni baranka itwami namasamba mahango nkanga babaretera nangwa ketundu bare zabo at least bagiye batereza konga tikuru Namwe bareba program kandi nyenda kubareta TV nabo mbagunura nani nkusaba nkora wagenzire shayo nani mbagunura nisho wagenzire bagambere famu wazire bazemyana tiri myani mingi konga twine buyambo bakutereza ntura mu UCD ye konga kigambo umumatuna no bareba TV
konga tubakubasa kugira mfamu ngeji Elieti kagira ubujambo butwagereza tukaburebera tuza kubaronda kifuba dembe mubarondera kimwe nangwa mbatusiye no myanya ngeji tubase kugamba nabo uri kutandika business yo kuhinga umwana myaka ejo yiwagamba yono kandi ukora n'umucyara wawe ningo ukora wenga nkakora ntakasuyire nkankiri umwana gutandika umwana nkantakasuyire nkanye umwana wisomero primary 4 nakura gwasomesa naheza niza nasubira mukazo yizana bagureba amucha ayizehire kai ayegito mu kiganire ki yemereraho nzasubira mukazogo unasubira mukazogo nkanye umusomesa kusomesa umusekendere nasubira mukazogo famu zo mwana gazanga ho kwibanda hinabindi zikazuru yazezumbamo twazikora hamwe twafuruka hamwe twiza twatandika neza ziriya mwine ngure nyaborirota ndiregeseho gumere ndije wabare kwejumbiro mu kwinga yebare kusima tugambere abacyara binji kabatenda gukora nabashiji yo mutumo kagwiye mwene nyawe cyanjye kikakorwa ruhanga reka na mama muzeyi yobori yarwaza reka maze ngane na mama cyakorwa ruhanga kita mwene nyawe cyanjye kikakorwa ruhanga abo kuba ruhanga ko yantoraniro undature nawe nashanga nakunde byo buhinji kandi nanye nakunde nashanga ndyo muhinji abo kuba family yite ya tata naye kaba eri family yo kwingo mwana nabwo cyo mwana nkagukuramo kandi nangwa kunagukurire mwito turi kutandika kukura ite tukasanga government nehereza abantu obuyambi ahabo kuba bakaba tugema ngo tuze kutaha mizi ngo bafuhirize nibenda kwiza kusibana bafuhiriro mwani heza tukaba tuchikora abazire batugema tusiba nsomba mizi tcyo batujyaho twecura abantu bahekire bintu ahamabega biza basibana bakora ki no bafuhiriro mwani kutwarigiraho bija bagumana batugira ngo umushoromo mwana oguhisize ogutine mukatokoza kona hatukacoromo mwana gwitu oguhisize inkogu nasaranda bakana bageta nasaranda ejeno boss ta konkito owitu tukantinga nasaranda hata tukutwahereze kugusho tushoromo mwana ogwe biza baturetera obwoma tubanza twato mwana tuguto mizi tuyihamwe gufire ogwasigaro murungi hatu tuguto mukoma tugusa omwana ogwe bakana bagweta kashukamwe gukibaho guru katakagureba tuwagureba akoma tuwakareba nareba ko mahariya nekecwacwana nakasura akasura hatu ngwe twabire tusa rero mwana ogwe tugwanika tusheza gwanika tugutwara tugutankahi tuguta ayi tuguguriza obwirogwe mwana hakahari ebigombe bakana babyete bigombe abantu bakabagenda hari hamazu twari umwana gwawe bagupoma utaha uzo cyboryaho bakweta ngwe sente ziza abazire biruka bihaye sente hatu tutamburrom mwene yaki mujante janje shikakorwa mukama kandi kunaje kushorwa nashorwa mshije rukunda kuhinga yashwera no mukaza inengoga maharabatizi niko mukazi unahuriro kwibana ngo ngamba no ukora no wakuno hari mwene yoni nyegamba no ukora so omumcyara okwejumbiro mbyo buhinji nekinto kitari common abakaza binji nyoni nkuhinga abashije bagende bahinga abashije no bakwinga noreba ngo kizire cyayombeke kayanyu mwene mukazo takunda bintu byo buhinji we no wokho hati omucyara wakunde byo buhinji omushije akabikunda hati ebintu byanyine bitamburaje ahabo kuba mushije hakubatari iwo mukazi noboro hata nico rukurebera obumwe omushije yaba nakora omukazi otine bintu otakumanya gukora mwene byo korota birumu obundo shango omushije yargaho mukama yamutwara bigenda nawe atubagira ngo ebintu bikagenda nawe ningo mukazi akabirya kuno tarabirire byaremerwe nkora hata mushije ukakubatarho ndebe kiti cyo mwana cyagera kiti kakwiza twonkoma nyina wenda gano nte kiti kitari ya ntare cyagire ndwara hata tukiteraho buryo atkakubatarho twaba twanikire manya ngo mwana gwitu ninza kugwanura ngurundaneje
kugura yo metuguto mustoha tugwihemu tuguguze esente serarge mutuzirete tustaho family tugire ngo atoguya twara school fees er kwinganeti tuyaheza abakozi kwingana zitiya nito twagura akanyamo rwa muka twakatura sombwenu no kwatanisa eza family takwatanisa yinekizo munonga abo kuba noreba nibagira ngo ageterine nugo gakwati gufa nugo maze no rumwe turkweta kandi na no mkono gume nugozo buro mundiyo yebwe nche mfumu ejo bagicwiri hati kumukuba abantu murya abantu babiri mukwatanisa hate kintu kigendaje munonga kigenda jatafama hanko kuwa hareba turya bahinji bo mwani kandi ndiyo mcara kazoro kuhinga imboga nareba za cabbage nareba za sukuma wiki bituza kusoroma iki cabbage kagenda nacyo yewe nobo kuramana gutwine no kurya organic akaboga mucharo takurya kaboga noboru muchara wa kikachogwe utakutekera family ya wakaboga turya bahinji katana kiraza fruits za utanye zijiro kwa misiri twine shonga nabwo eco abacara twejumbo mu bintu byo kuhinga kandi wajumbo mu bintu byo kuhinga umucara no mushija nagira amani no mushija nagira amani abana ndagira kashanga itarire asibiragire ku papa tukanokwe imbe nkora neta ya amateto waganywa nyowe tunago tumire cyo nyo yanje ningirisi zo munzu ine zero grazing ente zanje ibiri wenda project neyo mushije yeta kumuhende jo nogiye mahara nkuka nankwasa nankwasa kuka nimparanye namani tukwirira kwendera umwana ogu oguhingire wagugeranisa n'ibindi bihingwa ukareba n'ubwire bumwagumaramu orebere gubahire kishani ki omuntu unguka yihanga umutunguka yeka mbwenu ekinte kutungura family no mwani nyenda kugambira ngo mwani nyahimpinjiro mwani tarho kinte kinda hingire nangwa nketuga no butabentu temburo mwanogu ebinte binda hingire tarho sente eyinda tungire nkeyitwiho mwani so mwana gordi wachigamba wachigamba ekikacho mwana ekisingire ko bakorra nikiha na urra mwine robusta mwine za nasaranda hati robusta n'ekinte kirungi munonga abo ko bar robusta cyo kubanza cyabyona neremero kukiza nasaranda hati wabonye esaho ya robusta no yine saho ya nasaranda robusta te kuremera nka nasaranda omwana no muzire robusta we no muziro mudini kwenyini kwenyini no muziri omudini kwigamba ne bukora hamwe ogumwana nugugura gutahati gore hata nabaguza batebeye yemerire hatebeyi nizibaza takushana ahabwo kugira ngo abashubuzi mweno government nayo yino kuyatucumba gizi atabashubuzi nubetera hebeye yabo ngaro gwo kushanga kiro nigura shinjikanana na mweno ka seasoneriye yahwire ya clean hati seasoneriye yahwire nasaranda twatugiguzo mutwaro twatugiguzo mutwaro kamwabi muri abakama iwe hata musoro mo kwingana cinka hata mu season yaberigire mu mu mashamba ganyu ato mu mashamba gitu abiri mwena harobwa kuba gatakwera gona gakoratini muzeya yashoborire ngagine season zitakushana konka harobwo kutushanga turi mu nshahonka 50 ubundo tushango mu nshahonka 30 hata nuguma nugutungukaho nugushumaho nugutungukaho nugushumaho abacyara baryo bakureba Sky TV nyendo bahereze obuhabuzi bw'amani munonga nko mucyara na munongo mu kintu kirumo kwatanisa nkeka na no kutunguka na munonga kurabiro mbiyo buhingi no bulisi yebarese hati omucyara kindu kuhabura abacyara arabatina mutuma gwo kwatanisa no mushija we orukunde ba TV ya okurga hata hinduro meteka tekere ahindure no mutama ahabo kuba wa kwatanisa no mushija wawe kandi omushija mwiza mugaruka mukwatanisa nabana banyu
hata abana banyu bakurura mu kintu hata abana ko bakurura mu kintu hato sanga family yanyu mutahendeka usanga mutahendeka mwakora n'abana banyu abana bakorana bamanye kintu cyo kukozesa emikono yabo kandi bakunde kintu abo kuba nobo yihira hanso cyo bakundise abana bakibatemo reka kusanga umwana amazima oyine bishamba by'umwana inkebi konkata kumanya no gushoroma hona to kwerengwerikana rubarye hano nyamanya kanta kozesa abakozi ito twatkozesa abana bitu abana nubo babire barya abakozi bitu konko kugira ngo hato bundu bakazoma mashomera gahiguru hati nite twatunga habakozi abo ko bantu batkora ki gukora kuyaho no bwire baryo mu kushoma baryo mu kushoma konka kandi kuba kwija bahikaha nanye kandi mpumara no mshija tuhumura tugira tukora konka kandi ibintu birakukora ki birakukagenda we bari mnonga wasigara ryoha nasigara ndyo mucyara Benekonsiri byabashije ye barese kale we bari mnonga mama omucyara Benekonsiri byabashija kandi omucyaro gwamureba wabanoreba dekana ngo amanze nyirire kacyaha mborekeho ogunugwo gumwahamwa ahamyani eyibana batwegesaho yanatushobora akuhinga omwani kandi kwakwatanise n'umushija we bakabasa kutungura ekayabo kandi kuwa kuburyo mucyara nango wabo ryokwe osheme ko wapikinga mlifu oyine kiwayega abo kuba omushija kora wenka kine kikuyamba konka wano okora n'umucyara wo muri kwatanisa muri kora hamwe n'ekintu cy'amani munonga nikibatungura kandi oshangane kacyagitwaro mishona no kwata abana mukabegesa emiogeji okashanga n'umwana nawe nyencha kare ekintu eki nabasa kukikora aha hundi wabanoreba ebitu byo mwana ebi junior bosta eyitu yaburizo ibana batugambira kandi n'umwana okwana munonga gukutagirira munonga bantu bagutushomesa twagwetegereza hari emitendijo kuriya yazana saranda yazahi ibyo byona twabana tubireba tukugezaho kubyetegereza turiyo ntuza kugenda garuka kongera kumanya achikwatiye na organic fertilizer eyibagira ngo nebakora kuruga farmer. It was a new initiative from the farm kandi base kubayamba okubasa kufuna emiteji ekakuraje ekabasa no kubahwera okashangana babasa kusharura amasharura gabo marunji munonga deka tongere na doctor omucheka ekiriyo nkikurata ukache tongere kugita hambozi ya doctor arikongera kushobora bwa doctor bwe ayobora koma twegiteho so tugambira fertilizer hateji fertilizer nizo ugikora mbintu ki kandi ne yamba kina kino ne kora kina Wewe mnonga principal farmer. So haituri nibaheta mu innovation hub. Turiyo mu innovation hub. Turiyo mu innovation hub. Hogumwanyo ko gure abantu ho tukusitamatka kosyo bwongo. Tukiza mu innovation and technologies. Ensya umbyo buhinja hamwe no burisa. So ankabanza na identifying a problem. Ya bene sasa bahinji na ngundu kutandikira farme yitu. So tukantu sohoza sente nyinji munonga kandi na fertilizer umwe zatakufurebeka. Yes. Abo kuba fertilizer umwe bakambazi ha Malaysia. Mzee wanje uga kai ha fertilizer Malaysia nebitongoreze embizi exporting kuzireta kuno. So nuzo fertilizer ibintu koresa. So konkanywa no uranga nagambira ntinka soma magaraga bihingwa. Ibyo buhinji byubona kanagaruka na specializing na soma munongo bya plant pathology byendwara na no kurya kwebihingwa byona nutrition. So nkasanga ndukureba kangu msemeye kutekaho innovation kuyizana fertilizer abase kuyamba yitwe nangwe kayamba na community. So no natandikire gukora research basa gukora fertilizer organic eriko basa ku increasing yields ko kongeza amasharura ikongeza amasarura tukongera production na nabandi abahinje bakaganyirwamo major nkagita mamana munongo mbwire bwa COVID-19 major iminu menyinje kandi njikora ha farm kandi hakariho challenge ebyentambara byo kutambura mahanga gaheru no mafatarize nyinji twatuziharusha phosphate fertilizers izo yenzu koresa umuya kagire hibura ryezo fertilizer no kutemba munonga na janti kinakora innovation nkabasa ku kambinga ejo problem.
so fertilizer je organic ndikora mu karzo me ndikora mbisaka every organic ngaza faitoroka ninga sizivete muhoko tuinamuza Acadian seaweed so tukorese ibintu every organic so abukuba byone nani nkoreka nubasa kubingo bukoko kandi byongere ikiri iso mbihingwa so niyo mbozi ya fertilizer zo kwizire atege ne kora buri kingwa cyona ne kora buri kingwa cyona no ya apply ngo mitaka omababi age fertilizer age folia ndikoresa mu mapapa ukifuhirro mapapa fertilizer absorbed omustomataz eshumu mu birwe go kingwa kirinke kikatu cyo mu musi warganka bakwe bakutaho drip pass so niyo fertilizer nukwe innovation no kwiyizire ikatandika gukora umwanya ugo ekwerireta fertilizer fertilizer takizira ha farm kan ensaho y'umwana ikeryo muri kiro 8.5 konkas of now ensaho y'umwana abukorese fertilizer kilogramu zongire ziri mu kilogramu nsanzu kwato muri shinana and we hope kujanguza kurokinga mu 100 ne yamba amasharura kuremera ne yamba amasaruro kuremera ne yambora byo kwataho kane garke yeterezana na enzoke zikwemesa niziba kweta pollinators yaba kuba iri organic ko kugitamute kubinga nzuki so actually nzugumza muzukora imirimo yazo zongero kwemesa porkarabyo kwa bakarabyo kekingo bwana hinga inyanya bwana hinga umwani bwana hinga so sanga pollinators zirje abo kubera friendly to environment yes so teyine buzubona akusisobhangwa bwese teyine buzubona akusisobhangwa bwese so umuhinji w'umwani mwe natandike kuronda munonga aba rero bakureba bahereze isimu ya utwenere program yo bwire gwatwa namba yanjye 078 na 078 ina ornana 50 bisata 5 ninga 075 yone yatero 075 50 nina 30 igana nkaga direction zawe ni kawe mutwiya kubanenda kwizabigire tayine simu nakushanga hiyo muri rubindi nakushanga webare major offices y'abantu sanzo ugana kufamu naho muri Nyakarama bisi ya rubindi so konga twina outlet umtown rubindi twina outlet branch shop mwena plant clinic so mawasa kusanga umtown rubindi so konka bya practical kurambura twarizo munashi ntuba turya hafamu ni kilometers nchaho ho kurebye nko nondeba urugambara ningo kurgibanda nti kamera isomero mbariyeta Rubindi Vocational Institute uyambuka kunergu kilometers nchi munonga ina ni hi kwasigaro ry'amazina gawe amazina ni Dr. Naturinda Innocent byabashija mwe bari munonga abahinji nimbendeze birungi tinge tuyitungure webare munonga webare okay webare munonga Dr. byabashija uri kutugambira ibyafayo byawe abo kubanyo ko naza fameji ibintu binje binabasa kurebaho number 1 consistency abo kubeji famu yeriyo myaka 30 n'ekintu turebere famu zikutandika zikagenda nabakamabazo ninga zikaka hagati zikaremerera bakamabazo bakabirugamba kazombindi igiye amare myaka 30 kandi eriyo neyoreka amasuku go kugira ngo owagitandikire n'ubu yakubataruho ogogemerire munayiza kugitwara umisho nabandi baraje buganokwe nekintu kikuru munonga kwegesa abana bitemera monkeji abo kuba wanorebo go mwana ariyo nakwereka ngo famu akashangishe yagitandikire ariyo na pikinga hati yaheza kurugamuna nabinyuma ne bapikinga famu erabero himyaka yona aha uturi nutureba yatugira ngo innovation hub aha ayibaru gukora fertilizer emyaka 30 rukwingo mwani itakaniro bari yahwire mu rwezo konka ko kuboyine fertilizer nkeji oguma no gitamu noguma no sharure emyaka yona paka aho ruhura watamirwa mbwenu kuwa kuburyo muhinji oryokwe
oyino kumanya ngo itaka to kuza kurihinga me kintu kumara imyaka 30 oyino kuguma no yongera me bigimusa deno mukasheshe ushange n'amasarura gawe nkaga nago gaba marungi kandi otunge cyo rukwenda nibanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mu itaka nimba ninganira n'abahinji ukurugoma byanga bitari bumwe na bumwe sabite rukwija nyenda kubaletera abakurugoma mu kitongole cya Dairy Development Authority tuzakuba tubine live a TV bari kugamba nshonga z'amate emihendo y'amate okwegenzire nehenda hendeka kandi tongere kumanyana noha urukuzunanizwa omutindo gw'amate omukatale neza kuberiye mbozi nunjo twegiteho konka abwizobere nanisha bangu munde kempinguke bagirangu nanahinga arunje nabona yinuka mbwene rizoba nanisha bangu munde kempinguke turebane esabite rukwija konka ntakagenzire ni kira kubagirangu we have to keep African hopes alive. Bye bye.